piramide irimo kunyezeraje ntabwo bibaho ubu ngiye kureba match ijyanye kuri stade Amahoro ku cyumweru ubu ngiye kureba abagenyi ndababaye ndiro. Hanyuma nawe kabisa wari uhari wakurikiye umukino wabonye ikipe yawe yazize iki? Muvandimwe kibazo cya mbere nibaza ngewe nkunda APR mu bwana bwanjye barano ukuntu naje nambaye ndi intorerwa hamye ngenda APR sibyo. Ikindi kibazo nibaza kubera iki twirukanye umuzamu kandi twari tumukeneye. Ikindi kibazo cya kabiri suwana ziriki kandi ubona aba defenseur bakora amakosa sibyo. Ku munyezamu tubanze tugendane gake gake. Ku munyezamu si muravuga Paveri Nzira dukeneye umuntu ucarenga Pierre kuko Pierre nta wundi bahanganye muri APR sibyo. Yabyica yabikiza arabizi neza ko aza suwane twese muri defense. Ikindi cya kabiri pasi ntago ari umukinnyi wo gukina muri APR iminota yego. Ikintu nibaza se kiganda bamugura iki kwicara hara kuri bench agahembwa sibyo. Kuri match yeruka yarakira umuvandimwe Umutoza yaje guhaha cyangwa ntago yaje guhaha. Beni Musa wigeze ubona hari n'umunota n'umwe yicara ajyana n'umukino. Beni Musa nta diri afite inkomoko ya diri. Adiri yadutoje aticara sibyo arwana n'umukino match karangira igatangira hagaze karindi rangira none Umutoza yaje kwicara muri vestiaire. Mu magambo make niba nkumvishe neza kugira ngo 80% intsinzwe urayishinja Umutoza. Hanyuma ikipe yawe ya APR imaze gutsindwa na polisi ibitego 3-2 wabonye byapfiriye? Kubwanja APR yakinya ariko ikibazo n'umuzamu Pierre harimo ibitego 2 byiwe cyane cya kabiri icya gatatu ni cyaba defense umuntu bita Clemarino bakoze uburangare bwo kusigana umupira tayice akaba dutsinze igitego cya gatatu. Mu magambo make ibitego buryo mutsinzwemo urabwegeka kuri ba myugariro n'umunyezamu ishimwe Pierre neza cyane rwose. Bibiri ni bya APR icya gatatu ni cyaba defense. Hanyuma sibwo hakorwa ikino no kugira ngo mutazongera gutsinda? Oya gutsindwa no kuvuga ati twebwe tugo mwanya ku giti cyane bagombye gushaka umuzamu ucarenga umuntu bita Pierre. Afami rotifere bye mashe abona Power Dynamos yatasha aseka ubu ndi gukora akazi ko kumujyana kwa muganga kugira ngo iminwa bayigarure yaracebanye kubera guseka. Yaribajije ngo how come bishoboka bite ko ikipe ishobora gusohora amafaranga angana kuriya bikaba ari ikipe iciriritse gutya. Ubu si ikipe mu cyiciro cya kabiri yatwara igikombe. Ariko se Wasiri gende gutekereza ko ushobora gusanga ari polisi ikomeye kubera ko niba baranganyije match barayitsinze polisi yaratsinze APR kuri match yerukaje inshuti none nubo bakaba babatsinze kuri penalty kuri Kigali bo kuri penalty. Ndaguruje umupira w'amaguru bavuga ko nta match isa n'inzi sibyo. Iyi polisi mubonye ngiyi match ya mbere bakina nazamu byagenze bite? Polisi Azamu yarabatsinze kuri penalty. Azamu uyu munsi nayo Kigali byagenze bite? Kigali yatsinda Azamu kimwe ku busa cya Rudasingwa Prince. Iyo polisi nije itsinda APR. Iyi polisi ndimo ndababwira muvuga ko ikomeye intare zarayitsinze ibitego 2-1. Inama nebyiri tozwa na Beni Musa imbere ya piramide kabiri irukana bose uzana abakinnyi b'intare bo bagukinira. Nizo nama ebyiri ntanga kuri APR. Tozwa na Beni Musa ico ni kimwe ari we mujyana mu marushanwa mpuzamahanga kuko ubu ndacyari kuvuga ibintu biri lokale sindavugira piramide. Piramide yo sindayivuga ubu turacyari kuvuga ku bintu biri loko gusa. Niba bashaka kujya guhagarara imbere ya Rayon Sport na piramide ikipe zo muri yo class ya mbere batozwe na Beni Musa banazana abakinnyi b'intare bo babakinira. Ikipe muno murayibona ko rero nidateye agahinda nifatanyije mu kabaro na bari abafana bose batashye batari buze kurya nijoro. Hanyuma dusoza ubutumwa ku bafana ba Rayon Sport. Icya mbere Rayon Sport mwabibonye ko ubu twamaze kurangizanya n'umuzamu wa mbere mu Rwanda ufite ibigwi kurusha abandi bose, ufite clean sheet kurusha abandi bose witwa Paveri Nzira aratangira imyitozo vuba kandi vuba cyane. Iriya signing izabiri mu tuntu n'utundi tuzaganirwaho kuri mu nama y'abaminisitiri kuri Euro Paper mu tuntu n'utundi zabiri iriya signing. Nkaho ibyo bidahagije rero ntabwo turava ku isoko. Hari akadomo sinda kuriya nta contribution ya Faringanya Yusudi yanye ntaragera mu Rwanda baracyarimo barakaraba. Umwataka wanje ntago muramubona aracyabihishemo aracyambaye uruhu rw'intama kandi ni impyisi ni ikirura. Abedi bigira Imana arari muri pre-season ubu ntaratangira gukina. Mfite ubwoba bukomeye cyane ko nshobora kuzakina n'ikipe nkayitsinda ibitego bingana n'aya maseti yo muri tennis.
kumwe bavuga ngo na 6 kuri 2 6 kuri 3 6 kuri 1 abare mugende mutuze mwishime mu ibyo kunywa byanyu abafana abandi makipe mwebwe icyo musabwa ni kimwe tariki 28 z'ukwezi kwa 8 Wasiri bari kubatiza abashyira muri 11 n'abazungu ndabandi kubaka fan club yitwa 12 n'abazungu noneho murabizi ko umufana ari umukinnyi wa 12 12 rero abazungu kugira ngo babe 12 ndimo ndashaka n'abandi bantu bo kubatiza ni umutima nama wawe wowe ni wicara ukumva umutima wawe uraguhatiriza ibyo bintu bitarenze tariki ya 28 birangiza uze nyuma ya tariki 28